Idini nyakuri risura imfubyi n'abapfakazi. Aho ngaho ni muri Yakobo wa mbere 27. Hanyuma rero Yesu nawe aza kuvuga ngo bazamubaza, mwami twakubonye hehe ngo tugufashe, ngo wari ushonje hehe? Ni cyagiye yavugaga yuko gusura abari mu mazu y'imbohe no gufasha abantu batishoboye, kuko yarababwiye ngo mu gihe mwafashaga wa wundi utishoboye uri hariya ngo ni njyewe mwakoreraga. Ayo ngayo n'amasomo menshi tutakunda kumva, kuko kubera imitima yacu akenshi yuzuramo ubwoba ntidukunda kumenya ibintu bigendana n'urukundo n'ubumuntu. Reka mbonere umwanya wo kubabwira yuko ahangaha kuri Dusangire, nujya kuri YouTube ushaka ijambo Dusangire, niyo shene yonyine yitwa Dusangire. Harazamo Dusangire ijambo n'ibindi, ariko yo yitwa Dusangire, urahita uyibona. Tukora ibiganiro abantu benshi batakunda kuvuga cyangwa badakunda kumva, kubera ari ibiganiro bigendana n'urukundo n'ubumuntu n'ubumenyi dukunda gusangiza abantu kuri Dusangire. Ubwo rero jya kuri Dusangire ushake. Hari ikiganiro duheruka gukorana na madamu ku bintu bigendana na Gitwaza. Gitwaza ariho amagambo yavuze mu bihe bishize ku bigendana n'amafaranga n'icyubahiro. Reka twumve kwanza gatoya hangaha. Dusenge muzasenga yego. Amasengesho agenda n'amayisikariye, ariko ifaranga zigenda na asanseri. N'Imana amafaranga turayakeneye, ariko iyo tuyashyize imbere tugabona ko ariyo yihuta, ari nayo akemura ibibazo ku buryo bwihuse kurusha ko twajya ku mavi tugahamagara Imana yacu, ibyo bintu bibari harimo danje. Twakoze ikiganiro cya mbere, muraza kucyumva, mujye kuri Dusangire murahita mukibona. Hanyuma rero turakora n'ikiganiro cya kabiri ku bintu bigendana no kwiyita cyangwa kwiha ibyubahiro bitagira n'icyo bimaze ahangaha muri Yesu. Reka rero mbakangurire mujye kuri Dusangire, mushake ijambo Dusangire, murahita mutubona, murebe ikiganiro cya mbere. Dufite n'andi amavideo ayaguhugura avuga cyane cyane ku bintu bigendana n'urukundo n'ubumenyi n'ubumuntu. Hanyuma rero ukande no ukakanzogera kugira ngo ibindi biganiro tuzajya dushiraho nibikazi bigucika. Iyi dodo anyway twayibonye ivuye, imbuto zavuye kuri Agrotech murakora akazi gakomeye anga muri Texas. Tufite dodo yaturutse iwanyu, murabona ukuntu zimeze neza cyane. Murakoze cyane rero, mwibuke gukora subscribe. Reka dukirane urukundo, kuko umwami wacu Yesu Kristo wenyine n'urukundo. Umufite agomba kugira urukundo, udafite urukundo ntago uba umufite. Nawe utaha. Murakoze. Joni muza bavandimwe hano kuri Dusangire, dusangire urukundo, dusangire ubumenyi, dusangire urukundo, dusangire ubumenyi. Uraho bavandimwe badusangire, nidanangaha ndabasaba kuri subscribe no ukanda kukazogera. Nanjye narabikoze nkora subscribe nkanda no kukazogera. Murakoze.